إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sini suruh melebiku jamaah Jumat memuarir yang masifung Allah subhanahu wa ta'ala Relalana yewe katobai pada melo meringkali ngari tujunna ayat-ayat nafung Allah subhanahu wa ta'ala poleri surah Yasin dari ayat ke-48 sampai ayat ke-54. Maka dari fung Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Mettani iro kafiri pada nakda upanna pole yewe inna fong Allah subhanahu wa ta'ala tulina fitu fitauriki makkada engka tumatu asso ya rega assuri munrinna fong Allah subhanahu wa ta'ala narifatukung ngisinin na rupatawi mata hadal wa'adu upan pole yewe janji upan pole yewe ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum sadiqin nareko iko tu afakilori weto mata pe nareko pada muasengi alimu sadiqin adalah orang-orang yang benar. Naya itu kafir yang membentuk keyakinan akidah mereka kada in hiya illa hayatuna dunya maka dairo atau tungenge atau tungelinun nahnu bimab'utsin dan kami pasti tidak akan dibangkitkan dena mungkin patokung narampi ayat lengi makada aidha kunna turaban wa izama narekomatu iro to pada mancajina turaba tanah wa izama kabutuman inasesa tulang belulang a inna lamab'utsun aku tanya kafiri a inna lamab'utsun yakumakkoiro keadaannya hanya tersisa tulang belulang apakah kemudian kita ini akan dibangkitkan. Laqad wu'idna hadza wa bittani yewe janji mittani na fitu bitauriki fong Allah ta'ala nahnu wa abauna dari dulu sampai sekarang toriolo tak mau pemengkelinga yaitu cerita min qabl in hiya illa azat in huwa illa asatirul awwalin iaitu mubuadai makka engka asoi patokong rupa tawe asalin iaitu pau-pauna torioloi hanya dongeng belaka. Maka dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun sitonget-tongenna iaitu kafiri ma yanzuruna illa sayhatan wahida seddi misadda pada natajeng
ia narituri wattu sepunda sangkakala, ketika ditiupkan sangkakala, lalu kemudian ta'khudhuhum pada mati-mati maneng, wa hum yakhsimun, padahal ia wattu pada mapangewam manemoti ritujunna jama-jamal linuna makkoto itu ta'khudhuhum. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan para malaikat untuk kemudian meniup sangkakala, tiupan pertama pada mati semuanya meninggal. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Bahkan ior wuttu narekoi sepundi sangkakala majapudena na sempat tawe mappa sepaseng makkoto panritudena sempat kokul pargana. Tidak ada waktu. Yala toni aguru ko ya makada riolo tan Napoleon. Sebelum kematian ini datang, maka kemudian sadarlah, talinga ki asabaya tu narekopole ni amatingang la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tempat dingi di pamaju, digatiri, tempat ditoi tundah, walaupun hanya sejenak. Wala ila ahlihim yarji'un, tidak sempat kemudian kembali bertemu dengan keluarga. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ya wattu puranai sepu pamulanna sangkakala pada mati maneng rupa tawe napai sepusi untuk yang kedua kali. Maka kemudian pada toko mana rupa tawe ila rabbihim yansilun. Pada saat itu mereka semuanya bergegas pada maperi-peri mana mangololor wang Allah Ta'ala na tajengi pikku ga irosinina amala-amala na direke itu iwala isininna aga pura na pigo irilepo na yewelino. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Aga nasa to kafiri iriwatun na yewe pole yewe asoe. Ya wailatana acilakapah. Qala acilakang man ba'asana min marqadina. Ipatokotong kipat niga patokong yewe yanarituang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Ini pura na janjiap ang Allah Subhanahu wa ta'ala makkuto panaritu tongeman ang sininna na palatugang nga sininna surona Allah Subhanahu wa ta'ala. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Yarutwe ketika ditiupkan yang kedua kalinya, kemudian pada pulema nangita kapur yolona fang Allah Subhanahu wa ta'ala pada nasaliman ng waramparanna, pada nasaliman ng jabatanna dan sebagainya, kedudukannya ketika di dunia semuanya datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal yawma la tuzlamu nafsun. Tidak digagasit di rupa tau digok bawang illa ma kuntum ta'malun, illa ma kuntum ta'malun. Sangadinna yami naruntu pawala na rupa tawe ya tommi pura napigaw kaum muslimin jamaah Jumat wa muharir masifong Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tommi tu didupai nareko engka pura ripigaw tujat ma kuntum ta'malun digagay runtu nareko digaga pura ripigaw aja matu tasappa yuro appalanna sempajangnya nareko dia tu pura mas sempajang ilino aja tasappa ya appalanna
bereja mata narikko makuttu ke mak bereja ma wattu taturi lipo nalino ta sampai iro appalanna puasa iwe puasa fardu Ramadan puasa sunnah aja ta sampai iro appalanna seketa ataukah pasideka papide lori dua ceta papide ceta lori padata rupa tahu aja ta sampai narikko dia memeton engke dipigo iwatu taturi lepo na yewelino na sebab dia igaga dia na mungkin engka la tujzauna kalian tidak akan dibalas illa ma kuntum ta'malun sangadinna iro purung figo panaritu aja na to makutana nareko kemudian di akhirat siruntuk ki sibau pasesana abu turengeh baik judi online maupun judi-judi yang lain aja na takutana nareko matu resuri munrin Allah taala siruntuk ki pasesana inunga maboi yarega narkoba aja na takutana mak riwet tu matu resuri munren dan Allah taala nasiruntu ki callan na yare ga papasesan na Allah taala ritujunna adorakange ridoi pajajata ritujunna kemudian hal-hal yang ni Allah taala nekia angka ki pigoi aja na takutanangi makkada magiro nan nunga rupa tawir ilalana neraka iya na tu tahu mati rigo engkan na natiwi mati apa dua ngelori fong Allah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kaum muslimin jamaah Jumat wa muarir masifung Allah subhanahu wa ta'ala ya la guru ritujunna yewe aya-aya narampi fung Allah subhanahu wa ta'ala makada iro to kafiri nasakar ngiwe eso napatokong ifong Allah subhanahu wa ta'ala to hari kebangkitan sehingga kemudian dia na melo pigo amalak madece nasaba dia na teperiwi ritujunna al-iman bil yaumil akhir yaitu beriman kepada hari akhir nek ya idi to matepe madece tepe talur ifong Allah ta'ala maka engka matu eso na pole dan ini adalah yaumul akhir, adalah hari akhirat. Lalu kemudian kita tidak beramal. Ditetangi sininna agana perintangi pung Allah taala, sebaliknya ipigoi sininna agana pisangkangi pung Allah subhanahu wa taala. Lalu kemudian pasti kemudian kita akan meninggalkan dunia ini. Agi-agi pura ya keresuang pada tasalimana matu. Kemudian fokuslah terhadap apa yang bisa kita bawa sampai di akhirat. Kehidupan dunia ini tasap aja nang kata lupai atau tongeng akhirat. Lalu kemudian yang terakhir yaitu mitu diruntuk mati resuri munrin nafang Allah subhanahu narik kopura ripigo rilino. Dzalika bima qaddamat aydihim wa anna Allah laysa bizallam. Maka da yewero wasile aga pura najama limadna betuan na idi mato pura pigo ina dupai pau wa anna Allah laysa bizallamin lil abid na ya pangala taala dineng kana go bawangi atanna Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.